Halo teman-teman, kakak mau mencari mainan nih di rumah kosong nih teman-teman. Wow, kita cari mainan yuk di sini teman-teman. Kira-kira ada mainan apa aja ya? Let's go, kita cari mainan teman-teman. Ada di mana ya? Wah, apa itu? Kakak mendapat mainan ondel-ondel sholawatan nih teman-teman. Wih, keren sekali. Kita simpan dulu teman-teman di sini. Oke, kita cari lagi. Ada mainan apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Ada di mana lagi? Wih, ada ondel-ondel Pak Polisi teman-teman. Wow, dapat ondel-ondel Pak Polisi. Kita taruh lagi di sini teman-teman. Kita cari lagi. Ada apa lagi di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Ada apaan ya? Wah, apa ini teman-teman? Coba kita buka teman-teman. Ada apaan nih? Wow, ada ondel-ondel pocong teman-teman. Ih, serem sekali. Wow, ondel-ondel pocongnya ada warna putih, warna peach, warna hijau, warna kuning, dan warna abu-abu. Wih, kita selamatin aja teman-teman. Kita taruh lagi di sini. Oke, kita ambil lagi. Wow, dapat banyak nih teman-teman. Mainannya di sini. Kita taruh di sini teman-teman. Oke, kita cari lagi. Ada apa lagi ya di sini ya? Coba kita cari teman-teman. Wow, ada mobil Tayo di atas pasir nih teman-teman. Ada warna merah, kuning, biru, dan warna hijau. Oke, kita selamatin lagi teman-teman. Kita ambil dulu mainannya. Di sini kita taruh. Oke, kita ambil lagi. Wow, sudah dapat banyak nih teman-teman. Coba lihat, dapat banyak ya teman-teman. Oke, sampai di sini dulu ya teman-teman. Bye bye.